Renungan kita hari ini berjudul Bukan Karena Kita. Oleh dadinggu, ta karada ate bata petabukana ni acara pemeringi ate ne channel YouTube YKB Sumba Panewe Weyewa. Toman datarenge poneli na mirnda may kata sembayang kata dingi petulu pagata awalimbara ngau matua. Mainda kata sembayang. Alamurima aenga na manawara kalulu agama lodo mononggede aenga nyange barek bamureke bamukira mandi ngarandukan apa salah bokal parawima muri yuk domun datau di tanga dah ngarakuan apa rai bokala parawima naik kagailang takawe manawaramu til tole kama iya bu ata mapamelangi domu rapa kaloga payamu muri yaku mupisi mandakota ne bina kemarengen nali na monongar na lunggu limang bonda lama nga ate dana ma ya ata nga inamu kamawai kungge bama pakako e tole kama limang go amarenge mata bayam go upin sala bokala praima orongar na anamanemu Mamba Yesu Kristo. Amin. Oleh dadinggu ne li na miuri parengen dan nelodo dekwai wali buku renungan wasiat ne judulna lunggu inawe inda oro kinda ito. Tadekewai wali surata kiran dan dimema ulangan aka wuku aka iwa mata aka iya dukini mata aka limana na pakananunda nebeinane tadekewai wali mata aka limana lungguina lina miurinda inda oro tena kimo mono inda oro singira ate kimo bamu mandi inge ne tanah dah taka oro banda renge li pareta na iala ida ata kabab panee na muri alamu na tombawi aromatamu mono ngai nanggu na miuri kan nambenungge ne papakirana panawainge aurana barat da Abraham, Ishak, mono Yakub, ama kaweda wai kamu. Baku oleh dadinggu, ne paeta wainda mata, dangunyake pangwai ngarakuan dah. Taka apa we ne paeta wainda mata, na okongge na yawe tanda, tang pande bana ngindina na ia ata paetanda. Tudana bata eta ko ata amandeta a kaladana ne papangeda dananda ndata taluk ya bata petuku denga kuni lunggu indawanda. Ndaine kenya taka ne ainana daine kembarana yalanya. Oleh dadinggu ata Israel kata palawi na loko Yordan lunggu idange. Tudana ba pala kuni na loko nyaba ba patabok kawi ata enak lunggu paida. Ida ata enak ne wikida amandeta akaladana. Mono ne apande bandi ata mangeda ida ata enak. Lakaida kaiko ata Israel bapeina ngindit dah. Takan namuri yala lunggu inangge. Ida ata enak engatalui. Pakabekowi, pakarawi, lapata, pamodawi lunggu inangge yala. Ne ainana nama pandewe banadadiwe. Inda oro ndua ate mono manundu manandikida ata Israel. Taka oro inda rengeta li pareta na yala ida ata enak. Nya kana pamodawi. Inda oro kida ata Israel bataluwi ida ata enak. Taka oro na yala. Oleh dadinggu nalua ponggene ito bata uluwai bana uluwai ene mandautah. Oro bata potawekina ba ata bata kiina batandake wanda wali atawadeka
Taka yala dana tau mendangki we ate ne tu batu wekinda. Balangko lango kapirangkai ko bawisina nai ata lenga kole napa ele pungge na lara palina bana ele bana ne kakona dana mapandeke na ata bana irunge ne mbanina mono pabakana yala nyakido talolo wekina ne bana karawa wanda mono bana olendana yala inda oro parawi kabola kinda taka inda tenana nami ngobanda atau atawadeka lengan apa tonggo lako bata pukani bata talua nami ata bokala nda dede kawikikan ne adadi orombani na yala aro barada ata nda dikuna lii paretana. Amin. Mainda kata sembayang. Omori natalu pengwe ne til tole kama bama tekiwe bama pangedangke oro pawisi doma we nyakana dadi we ngarakuana natalu we bama dede kawekina bama menenge pawisi ma ne tinalimu mupanunga bamaga inda oro pawisi dokima taka oro manawarmo aarom barama omori kaya nganyakung ge bobembe kalawarama karawama ngai na nitilimu parengema kama pakako kowe tilu tole kama ia ata limanggo ama orang kimata bayama orang ngarna anamanimu merembe Yesu karitu. Amin. Ola dinggundu kakina nitlina nyori parengenda da bulakange like we subscribe we mono pangindige paratungge bara ola inda wadeka oro ainana ta marenga denga bangge ne YKB Sumba bata talarangge ne li na miurnda moromba Yesu karitu. Maringina.